Timu zombi eya Mitooma hamwe na Mbarara district zizira omuzano ogwo ziri kuronda obusinguzi biteshweka ky'okubanza kihwire Mitooma ekyebembire na goli 2-0 okutangaza emigisha yayo ey'okurabaho okuza omu semi finals ez'empaka z'ekikopo kya Ankole omwaka ogu. Mbarara nayo ejerizeho mu kicweka kya kabiri bite Mitooma yaguma egisingira amani. Mitooma district kabebembezi twiza tagire timu yitu tukisendekerize niza kamemba parliament honorable Juliet aliaha general Kahinda ba PS be bariaha amwe na PA wa honorable Thomas Kayebwa ejo nikimanyisa ngo kabebembezi ba Mitooma twatanise amo kureba ngo twahagira timu yitu na munonga twatungura entaranta y'ebyemizano. Mitooma naija kugarukamo kuzana na Mbarara district nyinshi kare kandi ombanda bazanire Mbarara sitegwire kikazi na nantungamo 0-0 omuzano guzanirwa kishayi kaceka kandi aba nabo nibija kugarukamo kuritana nyinshi kare ahari cyamate. Omakura gandi timu ya Rwampara East Legends esingire Radio West na gole mu hari 0 omuzano gw'omukago oguzanirwa kishayi kabatangare. Uchari 0-0 ne kutambura bachagwina abakutapinga wano Radio West patona gures abakumubako achagwina yaze number 10 achagwina nakutemarega yaze number 3 Rwampara Legend East wasimira honorable Sime akaya twesere twaza mwizi mwene hati yatweta turubugamba ngakamanyiso koko karukundo no kuna vision group atire tivirize kinihiro nebiro abiri na mwenda akamanyiso koko njero mukago kumanya ngo Rwampara East neku na Rwampara district tukundira kimwe vision group na Radio West specifically tubakundira kimwe akaba mutuberireho ecyakashatu kwa kuryo kugarika kweyisya na no kumanyisa abantu nguni kibasika omuntu kusemyaka 4-5 ukaguma fit mwebale kundigana katonya sibi Radio West hona lewo tsime Julius Karanga wobale ku 22 esugi abaturarya ayo Radio West ereje kusemyaka 2 na mu buhereza 2 na mwenda mwebale munonga mwebale